давай. Militer Rusia merilis video dan informasi perkembangan operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov tanggal 10 Juli unit artileri menghancurkan 17 pos komando, 4 peleton sistem roket multi peluncuran Grad, dan 2 hanggar di dekat Konstantinovka dengan howitzer M777 buatan Amerika Serikat, yang digunakan untuk menembaki daerah pemukiman Donetsk, 42 area unit artileri dalam posisi menembak, serta 143 area konsentrasi personel dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina juga dinetralisir, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur. Juga beredar rekaman video misil Kornea Rusia mengeliminasi kendaraan tempur Ukraina dari jarak dekat di garis depan Kherson Mykolaiv. Есть. Я готов работать по цели. Прием. Заря 33. 3 мины, беглым огонь. Одну мину зарядить. Давай. Остановить наводку. Давай. Огонь. Расчет в укрытие. По цели 830, 3 отработал, прием. Две мины беглым огонь. Прием. 2 огонь, принял, прием. Расчет к бою.